namhlanje ubizwa ngenyoni uma uhlala umfazi omnyama, ubizwe ngedimoni uma uhlabile for abadala, bakubiza ngenhlobo endiyala mosagqoka impahla yakhe, amanga agqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana. Awukibuyele esimpandeni ngithi Umthandeni nalowo-ke odumile kulezi insuku obizwa ngosiqiniseko. Sekuputshuke ama-voice note axuba-ke laba-ke bobabili bezwakala-ke behleba umhleli-ke womcimbi wombuso wamaciko obizwa ngo-Gay wakwaNdlela. Umthandeni nosiqiniseko kubonakala sengazi ukuthi kukhulu laba bantu abanakho. Usiqiniseko kusematheni kulezi insuku emva kokubanjwa-ke lapha-ke bekade kethuka kuKhuzani, waphinde-ke futhi wahamba kwayobono-ke nguKhuzani. Usiqiniseko uswakala-ke lapha evumelana-ke nomthandeni kuleli plan lakhe lokuthi-ke bangamdla kanjani ku-Gay uMfokaNgcobo. Umthandeni ubeke sesaneplan lokuthi-ke yini kufanele beyenze ku-Gay uMfokaNgcobo. Uthi umthandeni vele phela u-Gay uMfokaNgcobo bekuvele kungumuntu umlandeli-ke wakhe, ngakho-ke kufanele-ke bambuyise ngakubona engalokhu-ke hambe-ke hlwabatheka nje-ke noma ngabe kuphi. Usiqiniseko-ke nokho ubeke sevumelana naye umthandeni waphinde wakuveza ukuthi nembala ku-Gay uMfokaNgcobo ungomunye wabantu abanamandla kakhulu okufanele ukuthi-ke bemqoqe bebe ngakuyena. Akwaziwa-ke ukuthi kahle kahle umthandeni-ke nosiqiniseko yini lena engake bahlanganisayo, njengoba kucaca ukuthi kuningi abaxoxa kulama voice note, kodwa-ke kulena baswakala-ke bethi-ke bafuna ukumbuyisa-ke ngeshova abuye ngapha-ke emdletsheni ngoba-ke bethi ulahlekile lapha-ke khona. Ngicela ukuthi ulokhuze ulinda mfethu lo mfana mfethu, ungaveli imigubho, ningaveli nimgijimise, yabona. Angulinde mfethu sifike mfethu sithi kusemqaqwade, yabona. Umuntu nje ngifuna semgwinye lapha eThekwini, okay. Ngifuna semgwinye abuye ngakuthina wavele ebhile ngakuthina. So sikwazi ukuthi manje kule nto esiyicabangayo imicimbi eqondene nathi sibe nabo abantu mfethu nathi abangobhuti, yabona. Nje ngihlele kanjalo ingakho nje ngidedele lezi nsizwa uMfovo noShilisi ukuthi beye engomeni yakhe ukuthi sibe isikhimu esi-strong ngayo, yabona. So yilokho manje isikhathi sokulwa vele sisekho ugazi sengilihlwithile selingamnini. Ziningi izinto esezenzekile ezingibeka njengomuntu vele oyilento edinga abantu. So isikhathi sokulwa manje mina sisekho sekunje vele ngicuphe ikhala ukuthi la ngenze njani la ngenze njani. Ngabe usebenzile lapho, ngabe usebenzile loya muntu une-network kakhulu uyamdinga impela. Ma uthi khona indlela impela uqinise impela, uqinise. Kuhle ngoba vele naye sike sathi ukukhuluma umuntu ongathi uzojampela ngapha eGoli, ufuna ukuza ngapha eGoli, khona into afuna ukuyenza ngapha eGoli. So ngiyacabanga ukuthi kwakho ubudlelwano nomuntu ofana naloyo ngiyacabanga ukuthi kuzosebenzeka. Ndoda, ndoda. Yabona manje mfowethu inayini selingatholakala noma yini manje. Kubi mfowethu, kumele uthole ama-bodyguard. Kubi mfowethu ngoba ngakutshena ngeke vela mfowethu ukuthi unyaka nonyaka ngikubatha wompeki khona kuzovela. Uthole ama-bodyguard ndoda, akwazi uyiqala manje lento kanje ngoba manje kodlule wenze nje. namhlanje ubizwa ngenyoni uma uhlala umfazi omnyama, ubizwe ngedimoni uma uhlabile for abadala, bakubiza ngenhlobo endiyala mosagqoka impahla yakhe, amanga agqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana. Awukibuyele esimpandeni ngithi